Aputa pen KAC CM lapen DC apan pinpuralu pajupon. APHLC pen 6 schedule aputak awareness amai padupon. Free coaching awarsai kachu endunji apan KSU kachuningri. Kardom Birta Life pen ini Birta Thanbang pi Sami Sehenati mungpi non Birta Angton pen arjupanik tha. Karbi Anglong pen West Karbi Anglong arlu Primary pen Higher Secondary School Angdeng an Thanbang kaduri thetan Anparta Ongdung Higher Secondary School alongta Science Stream away. Lasi Prabjin pen Thanbang anghoy Pekponang po lapen Higher Secondary School along Doanta Science Stream bipon wegnang popura Usuka tiripi pen pini KAC CM Dr. Tuliram Ronghangapan Pinpur alu pajupon. Thanbang anghoy Kipapling pon jiapan chingway chingsay pontanglo. Lasi Prabjin pen Sai Dengpon pupusi KAC CM Dr. Tuliram Ronghang pen lamchak chipipon. Son CLP School Thanbang atumapan BLO FLO arpupen pajok ponanjipura Usuka tiripipen Karbi Anglong Deputy Commissioner Mr. Debakar Nath IAS Arding Pinpur alu pajupon. Single teacher mati Thanbang inubet keduan LP School along ke BLO FLO arpu kepek pon pedejiapan Sai Dengpon pupusi DC penta lamchak chipipon. News Desk report Birta Life. Karbi Anglongor গুৰুত্বপূৰ্ণ দুখন স্মাৰ্ট পত্ৰ আজি প্ৰদান কৰোঁ। কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰভাৱশালী CM ডাঙৰীয়াক লগ কৰোঁ আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ উপায়ুক্ত DC মুহুদক আজি লগ কৰি দুখনি পৃথক আমি স্মাৰ্ট পত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ। কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ CM ডাঙৰীয়াক আজি আমি দিওঁ দাবী এখন স্মাৰ্ট পত্ৰ সেই আমি দাবী দিওঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক যোনটো মানৱ সম্পদ গঢ় তোলা অনুষ্ঠান যোনটো শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক এতিয়াও বহুত ঠাই স্কুলবিলাকত এতিয়াও বাস্তৰ বহুত ভেকেঞ্চি হৈ আছে। তাৰ ফলত যেনে ধৰণৰ যোনটো স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যোনটো শিক্ষা যেনে ধৰণৰ জ্ঞান পাব লাগে সেই জ্ঞান এতিয়ালৈকে পোৱা আমি লক্ষ্য কৰা পৰা নাই। সেয়েহে আজি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ CM ডাঙৰীয়াক আজি আমি এখন দাবী এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ যাতে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ কৰি যোনবিলাক স্কুলৰ এতিয়া ভেকেঞ্চি যোনবিলাক আছে তেওঁ এইবিলাক স্কুলত যাতে অতি সোনকালে যাতে গুৰুত্ব সহকাৰে মাষ্টৰবিলাকক নিযুক্তি যাতে দিয়ে আৰু আমি অটোনমাছ আমি উপায়ুক্ত DC মুহুদক এখন দিওঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো BLO FLO বিভিন্ন ধৰণৰ যোনটো শিক্ষকসকলক যোনটো বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকক যোনটো চৰকাৰী কামত যোনটো নিযুক্তি কৰি থৈ দিছে তেওঁলোকে সেই যাতে BLO FLOবিলাক যাতে অঁতৰাই দিয়ে সেইটো আমি তেওঁলোক দাবী জনাওঁ আৰু উপায়ুক্ত মহোদয়ে আমাক জনায় যে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব আৰু যোনবিলাক মাষ্টৰসকলে যোনটো প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনৰ যোনটো এজন বা দুজন যোনটো টিচাৰ আছে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে অঁতৰাব বুলি তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিয়ে আৰু সেইটোৱে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অনাগত দিনত যোনটো BLO FLO যাতে প্ৰাইমেৰী যোনটো মানৱ সম্পদ প্ৰথম যোনটো প্ৰাথমিক যোনটো জ্ঞান লয় সেইটোৰ পৰা যাতে শিক্ষকসকলৰ পৰা যাতে দূৰত্ব ৰাখিব লাগে BLO FLOৰ পৰা সেইটো আমি তেওঁলোকক দাবী জনাওঁ। Anglong lo primary pen high secondary school lang dengan Thanbang kadul tipik so si Ongdung high secondary school long tapi ni ani ta science stream abe si Thanbang ang hoi Prabjin da papling ko nai tapi high secondary school do an same science stream pon reng ni labang so kemang modo si Kardema Thomas Kamso CM Tuliram Lohang pani tu mempen pipura lo pajit pon lo si labang so phragram ta por chingma ching saya lo se Prabjin ban side ko ko CM Lohang so da lam chak ko lo so si LP school Thanbang ban BLO FLO side pajok pon nai pura pini Kardema Thomas Kardema deputy commissioner ari deng pipura lo pajit pon lo si labang so phra tame single teacher do an mate Thanbang lo mane Prabjin BLO FLO side pajok pon ko DC academy ni man nam chak machin pon Deitor lang tugrong pia rongalong APHLC Women Wing pen Potter PC 6 schedule aputak awareness amai padupon. APHLC Women Wing Konchun Bangpi Rohila Lake Tipi Kachari pon amai along APHLC Duarbaguri aru amai pu Mondersing Intipen Chenglok Ongdung APHLC Asong Jatum Chitongdung Hanboka pen Birta Life Apherangke Robinson Killing report. Ni nang li labang so pini nang li tum kacing room apa thak nang li tum pia yo ini si kacing room so thak nang li thap to kardom ni lipas ni limen chithanik po ni limen la ke hunali terang pi ni PCC long women wing a president nik lo doar bagori asni tum pini ni tum kacing room mate ni tum kada hemari rong pi hem alang ni tum agang break lo lang tum hem ni tum kacing room la hen lo ni tum non ki wang chi ni tum tarik krip ho huni barani ni tum la so meeting mass joining la so ni tum ki biye puthak ni tum la so puthak sini tum pini ka chingwai ki bi thek jing a puthak sini tum ka chingwai mate tum ka chetong lo a theni ni tum la so women wing tum sami ni tum ka chirung ka chirek mate ni tum plap ni sami ni tum ki namji bate a so puthak sini tum ka chingrum iglo Doar Bagori constituency APHLC women wing
Nali tum batai alo, lason mei gitu kan meeting. Ni tum pini pen ani tum batai hini lo ni tum kido. Dalam mera malah silong ni tum itibik lo ko pini ni tum dak himari rong pi gang rong. Pini ahem lo arong lo ni tum pini pen an batai hini lo ni tum kido. Ya labang so pini atau labang so kecing mai asigi tu kecing mai ke mas joining ki biji kona datim lo nang itu. Ni tum dalam mera along sini tum biik po dalam mera la bojar along sini tum biik po. Tante labang so nang itu labang so IPSRC along. Kapre ka parti tum di BJP penceng lo kapre tum na ladang nak jonon je pan angring teu dum. Do ni tum na so do ji phansi ni tum ki biik lo. Do ni tum hanang ke jirap don do nang nang chito don tum do. Na pen toka puisa hian stami puisa pini ne hian stami ni tum hana chipi don tum do. Itu suar ni dari krip huar ni bang an bang nali tum pajon ji mana nang jon dun ji pu. La pusona itu abirta long do manang te. Na birta ki long stami ni tum la an pu bang ni tum non ko ke ni tum chini ne lang. Stami la so ni nang jonon je tum ke do Congress pen do BJP pen do. La pen kapre ka parti pen stami do. Tangke ju bang suar ni. La duar bor yang kang picol ma kapre konsiderasi ta dang nali tolong lang setong dun do ma la pusona ke jon dun. Makini tum duar bagurian wed lo. Kang sorry. Tum duar bagurian kang chalo la bang ke. Nilihin pen ni pachini dun jige la hello nangli tum phan pini ni tum 26 duar bagori ni tu women wings pini an ni tum baita hini an kaching room pedu pon lo asi pini ni tum labang somai ke padu pon ke dak daitor lang tuk rong pierong dak agang burai hem lo pasipu lasi pini ni tum kaching room pon kachi than pon alama bang ke la hello ni tum non ke bang ji 15 arni mass joining labang so program ki biji phansi tum women tum pe ni tum son ni kachi than pon je phansi ni tum chipha ching room pon lo asi chi than pon long lo asi labang sor ni ku puson pen si labang so mai ke pachun pon ji ma la pen labang so mai hod women tum ku puson pen si kachi rap dun ji ma labang solam sini tum chingwai pon lo Tangke ni pini nin tum kaching room pon kachitong ke lehlo panbari PS pendulo daitor pendulo kikangadong pendulo pen asrom pendulo tangke ni nali tum la puson mei ke do kumani kapre ka parti nali tum hala pusona pu do ma meeting do tharari seksi do dalam tharari pu nali tum manang pu do ma. ini tum bangke non kidam tan bangke mai sitami women tum bangke laan padupon pilang bai tehni an si padupon chon lang po sini tum aphan ke non ma ke nang pu pon pilang sitami kapre mai meeting thi olong ke la son si pasik sak pon dulu pusi arju pon Non ma kinal tum la duar bogori angkang pilong na nang lima ke thani ma. nilimen ke ruhila lekthepi nili PCC long secretary lo Rong hing to. thi lam ni li kado vi phan ke chuning rikang tung ke la hello non ke bang ji 15 ar ni dolamara along mass joining a program padu ponji la sila bang swar ni sar jai ka thar bang ji la penang tong ing ti bang ji la son si ong dung atum ke thek ding atum bang ji la bang swar ni la si kado ko vi duar baguri abang putin korte ingji la pen pipo purun atum mumar atum an sami labang swar ni khai kachi song polong labang so mai ki bipon along kaddo ka we phanta chuning ri lo labang swar ni nang je tong dun et pen abang putin stami kimisen alam kar judun pen abang putin stami khai long ri kachi right hek je pham labang swar ni nang si tong tha bu si ni li hin pen kaddo ka we phan stami chuning ri parpek la Mang rap rap Ji song rap ling rap la pi long ria pan Li tu rap mang rap Ji song rap ling rap la pi long ria pan Dolamara along class indeng sirkep penkep kachari usomarapan free coaching pipon po. Lasso oversight chu endo ng pupusi pini Daitor Forest IB along Pirangke amay kipadupon ng hutsi KSU Duwarbuguri Arupen Chuning Report.
Quality Education Aputhak RDPC Prejam School along Humridam. Laso Pot KAC CM Dr. Tuluram Ronghangpen Education EM Richard Tok Biaphan KSU Duar Bogori Aru Chunbang Gotom Terangpen Kachuro Pajerpon Hanboka Pen Berta Life Peranke Robinson Killing Report. Taprangsi pini aning sama por perangke mai ke pha pon along ke wang perangke bitung tum han ni tum KSU Duar Bogori head branch hin pen ningang sama kardom pipar pek lo la pen first time la bang so por nang chetong dun itum kai ke por stame arta ke do bang phulobon stame social la pen rong rup paklar chen nei pu kai ke aning kamatha abang punang chetu dun itum VDP president ke hai sinar sang hu la pen secretary la pen first time dihin bang teron sang hu ka do stame ni tum cherap chetu ben si ingdeng si made first phase abang ke karbeng autonomous council pen kitoi pon aputha kalam the education quality education awareness campaign aputha ni tum dam tang lo sila bangso ahin ni tum dam 8 pen pamu pen hala secretary ki poteng si ni tum longkwan ma dam tang la bangso school ni tum non ma men than pon po la si ni tum la che thak lap Duar Bogori ang kang pi kaddo ka be pangro me do week bon sta me la bason si adak si kapadam to ni tum det adun e la so long ni tum det claim la bilap dagali KSA tum do inglong pho la pen mi theng tom hala tum an sta me nang chera ban chi to dun pen ingkungi si ma de fast face abang ge chun pon lo besi ni ling ni thela benili tum Duar Bogori KSU head branch hin pen de thorang kang pi mare la proper de thor rong teke arlong chu ben chenglok rong sali kaddo go ben chenglok ni tum hum cleaner cap high school ani tum humri dam tanglo la ben la bangso hum cleaner cap high school men li aport ding cheta hai bon stame la bangso news kilang abang phu pitum same la bangso ni tum KSU Duar Bogori head branch hin pen ka vijit dam tang mate ka humri dam tang high school men li than parju poning tung la si nil tum gedam school men ge lai khen lo Dethor high school Langklang Wong English high school Dethor Gov ME school ke Kangadong LP school ke Kangadong high school Upper Rangsoli ME school Angjok Terang Kaliuni LP school Arlong Pira LP school Upper Rangsali LP school Rong Deki LP school Taradong LP school Langparpan LP school Hanboka LP school Rong Sangti Merak LP school aben Dethor Basic LP school Angjok Rong PLP school Dethor English LP school Dethor English ME school Dethor Higher Secondary school la pen par same la dak kaddo ka we ni tum ki humri da malong pen misen la son si thek pon long lo la pen ni tum mo pen diput ka pachini pon ateng son hak taxi longkrin ar kemal tum humri dam long lo la lo la sinili ning arong par pek lo pipot ma quality education awareness la ba kenang sot la si non hejong la council pen ka patir pi pon la bangso ke claim pon along nili tum ta chitudun ingtung pik la pen chitudun vegi pipot ma litum nonakai apir thelong ke toklang ang thek lo litum emoy ar bungari pi litum chela khada heno ni pipot isi litum Duar Bogori KSU head branch hin pen kachunuri par pik alam thela ik hen lo nilitum Duar Bogori KSU head branch hin pen patir pi pon si dolomara long pre coaching litum dak than pon ma de la pason coaching center bi pon bom do la si la bang so ke thana long ni tum lo than bang phu phi atum phan bainong ki pi nangkok do la si la bang so long ni tum ke ham phanga song jot te ma la pason tangka war sai la pason pan ki joy ki gali de la si ning ki mi pen komane contractor pen chenglok la pen asap so la do mu chot choda bang phu phi atum sta mi nang chira ban je ning hang atum do lipung te nang chera bang chitu dun tha pipot mani tum sta me asap so chu gedam tang porta mega sik sak dokok lo masa mi tum sita me la bang so lo thek nang ji pu kabor I ma de la bang so kabor I pon along si mi tum sa me la coaching center bi pon lo la ke Duar Bogori arar pharman phansi bisi koi ke initiative ki pi pon lo la si la so long sta me la tum ethik ding tun nang chitu dun ni phan sa me tum ahin pen nang tum phan chuning ri par pek la pen first sa me la LP school along tin along ke dam sta me thangna da ki sung non man litum chithegam long le la pen kibang ilang por hut jong si la pson litum initiative ma de litum RDN thura pe li pute litum karbeng long along morni sige toklang amu nat ma de toklang ang deng nat litum klari klar chen thegloi tum ning thepar pik an lo na si hok pe da bang ilang tum ma phan pachini pon tang lo la si ka prek ala mai than ta thai be lo la si kibang ilang poran sa me la bang so quality education awareness campaign along an si ta me ni litum ham phanga song dole claim chot nahi lagali la si kaddo ka we kurusar ben chenglong pastorate ki ja tum ben chenglok youth tum ben chenglok litum
rong ke jatuh menceng lo kado ke beli tum ning si pet cingrum pet keng kami si pet pen kosan si tok lang mate lo ke Charlie war saya nada bang litum kapa prangun tegi mahula bang litum cerok tok doni pusini tum pini KSU dua beri head branch sahin men stabela bangsu perangki amai ki phalong na tum han than pen tuning reporting tum pipon mai litum along tin stame litum konania dim do ke chok chi bang sameli tum la pakeng pon thulong lo non ta la pen ki bang la pon sameli tum pakeng pon thu bom nang pusi ni tum ning je thai pon asinilihin menta nio thai velon tum secretary ni phan nang ka pathan pon toy teng men si la bang so school ni tum ka hungri dam ka do we long trainer cap hungri da long lo asi gijut sia bang ke nang cerap nang chitu don abang phubutin along tin school long SMDC ben chenglok rong atar ben chenglok la ben githei giding hadak ki ja bang phu pitum an sami nang cerap bang chitu don lo la son pen sili tum pachun pon long lo asi ki bang lang por hut sitame ilitum Karbing Long Autonomous Council ke Japon jakong githei perfect non CM mate Dr. Turan Mohang Alangli ke Japon along Education Department arpu ke pek pon itum kaching hon duar bagri local MSc made EM Richard Tok bialang listamela bangsu initiative ke en pon apon itum ningarong parpik lo lasi ke bang lang apon same la answer se initiative en pen risoi jang tum mate ordination dum tami cherok tok ben kapalang toyi aphan hukum pi pen itum claim pon lo lipung te chunpo la balang li la bangso asai ke en pon pot tan itum ning sam la ben akiru pi parpik lo lang lipan asi nililam thes tame non mat ke la pon me lo asi secretary mate la polang litung kani yedulang bate pathan bachini pona live patu fan kardom pipa zir ponlo lapen aphi tu non arni gang sama hot for apor herang ke mai ke pha president secretary tum phanta choropar piklo nilitum la awareness program along alang litum nilitum VDP hoya phan stami kachoning ripon pen nang chetong dun tha nang litum ta akesar tum sita pu pen na pot ni tum chetong dun lo la pen along tina school along stamini tum bijit dam lo la pen kisuman adim along ke mane kitun ke dang a hem along stame ke va do la hai stame jinghon itum MSc mate itum EM education EM tok bi sang ho phanda chuning ri lo alang listame la hai puthot mane repairing phan stame paklem pon je phan chuning ri donlo nilihin per stame la helo nililam the asing je dam sonavela Pinia Birta Lapuan Sington pon iglo lang igbom tha Birta Life